Jesu Kristu inkosi. Sibingelela. Ngenkosi. Bingelela mama Ncumalo, mama Khokheli. Mama Sithole, bingelela mama bonke. Sinabantu abasha egameni laJesu. Bingelela Mshabalala. Amen. Sambonga uNkulunkulu bazali namhlanje sihlangene sizokhonza bazalwane. Sizodumisa uJesu. Sizomphakamisa namhlanje bazalwane. Kuwo lo nyaka omusha uNkulunkulu asiphe wona bazalwane. Avumile ukuthi nathi siphile kulonyaka ngoba abaningi abawubonanga lonyaka. Kodwa thina ngoba uNkulunkulu esivumela ukuthi siphile namhlanje bazalwane engakasilandi. Ngerapture engasilandi ngokuthi sambe sifola lethunini songena ekhaya ezulwini. Leli ithuba lokuthi kumele simsebenzele uNkulunkulu. Amen. Leli ithuba lokuthi kumele siyenze intando kaNkulunkulu. Sisaphile lo mhlaba. Bazalwane, uma sifuna uNkulunkulu ahambe nathi ahlale nathi angashiyi, kumele senze intando kaNkulunkulu njalo. Amen. Last week siyasafunda nje kancane nje bazalwane ukuthi fanele sisondele uNkulunkulu. Fanele simfune uNkulunkulu, sisondele kuye ngekhathi zonke. Senze lokho akufisayo noyintando yakhe. Amen. Yabona bazalwane, yonke into enzekile last year fanele ukuthi ngeke ngasho na last year ukuthi konke okwenzekile amathoba kubi noma kubuhlungu noma kunjani kumele senze njengompostoli Paul othi mina ngilola impilo yami kokuphambili ngikhohlwa okwenzeke ngemuva ngoba sizobuya sibambele lento ezingemumva ekholweni sohamba kube nento ezisidonsayo uzozama ukuya phambili ushaya step esodwa bese into ezingemumva zikubuyisele emuva backward 5 step buyele emuva ufast futhi kodwa into ebalekile bazalwane kumele silwele impilo yethu kokuphambili. Sihambe nesibheke kuphi phambili kuJesu bazalwane ukuze sizomfuna uNkulunkulu ngoba akafuneka uNkulunkulu khona izinto esasibambile. Funeka ukuthi masimkhonza uJesu simkhonze inhliziyo ivulekile. Simkhonze ngempela inhliziyo ijabule iyinhlithokoza ngoba esho lapha ngoba seFilip 4 verse 4 uthi masithokoze enkosini njalo njalo. Okusho ukuthi bazalwane masikhola kumele hlezi each and every day sithokoza. Ngoba maseqhama into eyinkathazo senza izwi siyithatha soyiphosa kuNkulunkulu. Ahlale nenkathazo umkholo usindisiwe inkathazo kumele ukhande shout awuhlali nayo kuwe ngoba wahlala nenkathazo moya ngcolo yasula. Uzosala uwedwa bese emva kwalokho uzama ama plans ukuthi ungaphuma kanjani le nkathazo le. Ngoba vele uNkulunkulu sekushiyile. Kodwa mayifika inkathazo yayithatha uphosa kuwe. Yena uNkulunkulu uyazi ukuthi le nkathazo uzophuma kanjani kuwe. Abese letha indlela ukuthi uzophuma kanje kule nkathazo. Kodwa once wahlala enkathazweni inkathazo mayifika nje semthamo yayithatha uphosa kuwe. Maqeda uyiphosa kuwe. Angithi manje bazalwane masikholisiwe senza izwi. Inkathazo sayithatha siphosa uNkulunkulu bese siyakhohlwa ukuthi ngizophuma kanjani ngisolve kanjani uyena osazobona ukuthi uzoyisolve kanjani inkathazo yakho. Amen. Phela into ebalekile ofuna uNkulunkulu ashesha kuphendula iba right phambi kobuso bakhe. Khanda asho ukuthi uyahlambuluka uphila impilo yobungcwele uyagcina izwi lakhe. Amen. Then yena uzobe seza uNkulunkulu akuphakamise akukhulule akhiphe enkathazweni. Mina nje impela ngiphila yileyo nje bazalwane. Manje yafika nje inkathazo zamhlanje ngiyathatha sokuthanda uphosa uNkulunkulu bese ngiyakhohlwa kuye bese ngiqhubeka ngifuna umsebenzi ngenza lo uNkulunkulu angibizela wona ngenza umsebenzi wenkosi. Ezinye izinto zokuphila ngiyakhohlwa yizo bazalwane and into uNkulunkulu ayibeka enhliziyweni ukuthi angifundise abantwana baNkulunkulu ukunaka yena manje lesiye ukubheka into zakhe ukumfuna yena. So bazalwane lokho kuzofakazela nayizwi lapha sifunde izwi uMateyu chapter 6. Mina nje noma last week siqalile bazalwane ukufunda ngendaba ukuthi simfune uNkulunkulu lesiye ukuze uNkulunkulu mawukhuleka uswele something akunika ukuze uNkulunkulu uma ukhathazekile akwenzele uma ugula kuphilise ungahlali umzimba ugcina zokugula uqhula zeinkathazo ulambile uNkulunkulu ekhona esimkhonza sizinikele kuye azosiyeza abantwana bakhe. uNkulunkulu ngeke azasiyeke uma sabantwana uhlale enhluphekweni uhlale ulambile uthi hayi uNkulunkulu usho ukuthi ufuna ungihlale nje mina ngihluphekile nje nginje. No bazalwane uNkulunkulu uyaprovide ukuthi yini omele uyidle yini omele uyimbathe
Angithi manje bazana uyasho la izwi ake sifunde leli izwi lithini. Ngeke uNkulunkulu akhulume izwi lakhe nje ukuthi aphilise. So ke sizofunda ke izwi lenkosi. Sicela ungacela mamkhokheli mangisithola sibongele izwi igama la Jesu. Baba wethu oyingcwele umesiko sethu. Thank you Jesus. Baba uNkulunkulu oyingcwele siphambi kobuso bakho, uNkulunkulu onamandla, siyakulela egameni nasegazini lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Fihla Nkosi umntwana wakho vele wena uNkulunkulu oyingcwele. Siyamazi simjwayele uNkulunkulu onamandla, kodwa khuluma ke uNkulunkulu onamandla, khuluma okusenhlizweni yakho uNkulunkulu oyingcwele. Baba siyabonga ngegama nangegazi lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. So Matthew chapter 6 verse siqala phana ku verse 31. Uthi kodwa siqala phana verse 28 wazisizwe kahle indaba sehle nayo. Verse 28 uthi ningakhathazeki ngesambatho uthi nikhathazekelani ngesambatho na. Qaphelani imiduze esendle ukuthi imila kanjani kayikhandleki kayiphothi. Kepha ngithi kini uSolomoni ebukhazikazini bakhe bonke wayengambathisile okwayo. Athi verse 30 uma uNkulunkulu embathisa kanjalo utshani basendle obukhona namuhla ngomso buphose eziko, akake kunembathisa kakhulu nina inokukhola okuncane na. Lana uNkulunkulu yizwi leli abooster ngalo ukukhola kwethu. Uma sesizinikele kuye senze intando yakhe, lamazwi lawa uwabhalele ukuthi kumele asiqinise ukuthi simethembe uNkulunkulu kakhulu. Ngoba uyathi akumele sikhathaze ngento zasemhlabeni la. Lamazwi asiqinisa ukuthi into zasemhlabeni akumele zisikhathaze bazalwane. Into ebalekile manje sikhathaza ukufuna uNkulunkulu, sibe noNkulunkulu. Masingamuze ukhuluma sifuna ukuthi kumele azakhulume nathi. Kumele azoNkulunkulu ayazi ivosi yakhe ukuthi mawukhuleka akuze akuphendule. uNkulunkulu ahambe nawe. Ungajabulisi ukuthi le nkonzo nje phela nje ukuthi uNkulunkulu awumazi. Akakhulumi nawe. Liyaphela nje iviki mawudlisona uyakubuza udlisona. Mawuthi ufuna ukhonza ufuna ukhuleka uwenza the way uthanda ngakhona uyakubuka nje uNkulunkulu. Be careful. Wena wazwana noNkulunkulu. Samele umfune uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu once waqala wenza intando yakhe uyakukhuza. Mawumntwana wakho uyakuyala akuqondisa ahambise endleleni okuyiyona. Ngoba siyamangala baningi la ngaphandle bazalwane bafakazi. Umuntu athi mina ngumntwana kaNkulunkulu ngithethelele izono. Ngisindisiwe. Kodwa lo muntu mayekholwa ukholwa le wethanda ngakhona yena. Yilapho uzobona khona ukuthi lo muntu lona akusiyena umntwana kaNkulunkulu. Kusamele enziwe abe umntwana kaNkulunkulu. Ngeke uthi umntwana kaNkulunkulu wenza into oyithandayo. Ukhulela ngendlela ofuna ngakhona wena. Ufuna iBhayibheli ngendlela othanda ngakhona wena. Uzenze ngendlela ofuna ngakhona wena. uNkulunkulu akakhuluma nawe wena nje uzenzela indlela yakho ngendlela othanda ngakhona. Awufune ukutshela ufune ukuyalwa. Wazi ukuthi wakuyala nje hayi. Ubani ozomtshela yini? Mina ngimdala ngabe ekholweni. Uzomtshela nini wazi ngokholwa? Masewula umuntu nje ekholweni uNkulunkulu engaseke kuyo wenza yonke leyo nto. Kodwa umuntu osesenza uNkulunkulu moya ingcwele uyathoba uNkulunkulu amqondise. Amtshela ukuthi yenza kuphila kanjani. Uhola uNkulunkulu akaziholi yena. So namanje namazwi ongadlulisaba ukuthi ayasiboosta sabazi mase sifike ekholweni. Akufanele sigijimele ezintweni eziphatheka sikhathaze yizo. Nomathi unenkathazo engane ekhaya lakho, le nkathazo kumele uphose uNkulunkulu ngoba izokuphazamisa efuneni uNkulunkulu. Ngeke uzumthola uNkulunkulu senenkathazo. Ngeke ube ne-relationship noNkosi uJesu uma usagqilazekile bazalwane. Mele uhlale uhlambuluke izinto ezikuphethe ezigqilazile ukuze amandla kaNkulunkulu azohlala kuwe. Ulasakhathazeki ngalutho. Uyabala ukuthi utshani nabo buyamila phela uyena omilisayo nezinyoni noSolomoni ebukhazikazini bakhe. Wengambathisanga yini okwakutshani lokhu abukhulisa kububule abese buyashisa phela futhi avuse bumile futhi. uNkulunkulu unayeke even nezilwane
uyazinakekela izilwane. Azilozi izilwane ekhathazeka uzodlana namhlanje nani zona ziyakhuleka ilwane ziyakhuleka bazali zonke ilwane emhlabeni ziyakhuleka mase funa ukudla ziyakhuleka sikhala kumdala bese umdali wakhe wazi anokudla Amen. zidle kangakanani nithi esingabantwana bakhe Alet masekhaya inja mama ufile noma izilwane noma inje noma yini masifika masisa namnyama uyathi zilambile ngithi nenkukhu mawuthi uyangena nje inkukhu lesigijimele kwezini nje buku zonke mawune inkukhu ngoba ziyathi zilambile wena usuyazi uqina ukuthi hayi zilambile uthatha ukudla uphakele umntwana wakho umenzela izinto ezinkulu kakhulu udlule izilwane nakanjalo thina masabantwana baNkulunkulu sikhona sindisiwe singabantwana baNkulunkulu usenzela yonke into uNkulunkulu angeke senze njengabantu abangakholwa abantu abangakholwa baphathe nje okwabantu bakhe kodwa mase sikhona sindisiwe ukusiphathisa kwabantwana bakhe that's why kumele sithobe ukuthi mina sizomfuna uNkulunkulu aze uNkulunkulu sibe ne-relationship naye ungeze kukhona ugijimela into eziphathekayo amen ngoba ngazumthola uNkulunkulu uzokubuka nje ngoba uNkulunkulu wazi inhliziyo zethu uyahlola ukuthi uyabheka uthi laba ngoba engikhonza lo ungikhonza ngoba ngithanda inhliziyo yakhe yonke noma ungikhonzela ngoba efuna into zami bese vele kunqamuka kwatholi lutho ngoba phela uNkulunkulu asibona uqhubhayo athi kanjalo verse 31 bazalwane uthi ngakho ke ningakhathazeki ukuthi siyakudlana noma siyakuphuzana noma sakwembathane na ngokuba konke lokhu abezizwe bayakufunisisa ingani ubaba osezulwini uyazi ukuthi niyakudinga konke lokhu yazi bazalwane lithi iBhayibheli asingakhathazeki usizodlana sizombathana sizophuzana ngoba bonke abantu bezizwe abantu abangakholwa bezizwe bakufunisisa lokho ingani ubaba othi usezulwini yakwazi ukuthi sayidinga lokho uNkulunkulu lento lezi ashola usinikazi noma uthi wasicelanga thina masibheka sibone thina siyamthanda sifuna yena asifune into lezi uvela azilethe kithi ungazilindele nokuzilindela sithi zilethe zifikele zona ngoba ekubona ukuthi uyamthanda kodwa into ebalekile mina into assignment engineUNkulunkulu mina ngiyenze kubantwana baNkulunkulu uverse 33 uthi kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo khona konke lokhu kuyakunezelwa nina into ebalekile masikhola sinisiwe into mele fundiswe nabantu ukuthi abantu abafuna umbuso kaNkulunkulu bafuna uNkulunkulu bafuna ukumazi ukuthi uNkulunkulu yini engayithandi yini ayithandayo uNkulunkulu ufuna sikhulume kanjani ufuna sibuke ini ufuna sigqoke kanjani ufuna senze kanjani uNkulunkulu sifune leyo nto sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwawo uthi into yokulunga kaNkulunkulu bese siyabheka ukuthi yini angayifuni uNkulunkulu yabona ufuna ukwazi uNkulunkulu angayifuni ufunde iOld Testament uzokuthola kuqheleke lapho ukuthi abantu bemkhonza kanjani iOld Testament yini ababeyenze baxabana noNkulunkulu abese ebenzana uNkulunkulu uma sebenzile into angayifuni wayibashiya nobashiya futhi into ebalekile masikhola ke kumele sifunde iOld Testament ibhalele ukuthi kumele siyofunda abemkhonza kanjani uNkulunkulu abakwi-Old Testament bese vele siyaqaphela ke nathi ukuthi singenzi the way benze ngakhona simfuna uNkulunkulu wazi yonke into ngathi bazalwane uyasazi ngoba sikhona sindisiwe lamazwi ngiyadlula nje kuba ukuthi masikhona sindisiwe indaba enkathazo ngempela asihlali kuwe bazalwane ngoba inkathazo ikwenza amandla kaNkulunkulu adrophe kuwe ungakhona ukusebenza amandla kaNkulunkulu awakhona ukuphatha asebenza amandla kaNkulunkulu phezulu komuntu ohlala enkathazweni phezulu komuntu futhi omngabazayo uNkulunkulu amandla enkosi uJesu awakhona ukusebenza kahle kuwe yabona uzwazi ukuthi uNkulunkulu maye usiprovide ngalamandla akhe ake sifunde lapha noPetro uPetro wesibili chapter 2 Petro wesibili chapter 1 bese sizoya lapha na kumahubo 78 namhlanje esizokhuluma ngalo likumahubo 78 kodwa manje ngiyadlula nje na uPetro wesibili chapter 1 verse 3 uthi isihloko sakhona amakhola mawakhuthele umsebenzi wokukhona
Mase sikhola sesinisiwe bazalwane, kumele sikhuthale umsebenzi okukholwa sizokhola uNkulunkulu kuzo zonke izimo ezidala emhlabeni. Kuyo yonke into esidingayo sizofaka ukukholwa, sifaka enye into bazalwane. Sizosebenzisa ukukholwa nezithembiso zaNkulunkulu kuwo konke bazalwane. Kumele sikhuthale umsebenzi okukholwa. Hayi umsebenzi wezinto zasemhlabeni. Kodwa kumele sikhuthale umsebenzi okukholwa. Uyabona abantu abakhuthele umsebenzi okukholwa bayaqina ekukholweni, abanyakaziswa yilutho. Bayabambelela kuJesu noma sebehlubuka abathi ivangeli, kodwa bona bayahlala evangeli leqiniso, abashiyi ngoba umsebenzi wabo babambelele ukuthi bakhuthazelele ekukholweni. Bakholwa uNkulunkulu nezwi lakhe base bayiphila lento eshiwo yizo, ngoba ukukholwa akusondina ngenkonzweni. Ngikhulela abantu baphile basinde, ngiyacela uNkulunkulu angiprovide ngizela kakhulu kuhle. No, ukukholwa ukuthi ize ukuba lithi uhambe uyolenza. Ngoba usukulikhola lelo lelo, ukholwa into enjalo bazalwane. Ukholwa ukuthi khona yizwi laNkulunkulu bese siyoyenza lento eshiwo yizwe. Silizwe bese yolenza. Singagcina ukulizwa kuphela. Washo nje kahle nje umfutho lokusha uJacob ukuthi masilizwa izwi uNkulunkulu nje kuphela singalenzi. Sibe ngabantu kuphela singalenzi. Siyazikhohlisa. Ngoba siwe singaqala ukukholwa. Kodwa masilizwe izwi bese hamba siyoyenza, so-apply empilweni zethu, siyoliphila. Hayi lapho ke bazalwane sibambile ukukholwa. Umoya ongcwele uzongena kamnandi kithi. Ngoba lo Jesu washo ku-John 14 ku-verse 15 wathi uma ningithanda niyogcina imiyalo yami. Uthi mase ngigcina imiyalo yami mina ngizocela kuBaba umduduzi, umoya ongcwele ozohlala kini phakathi ezongena ahlale kuwo. Abantu abazothola umoya ongcwele abantu abagcina izwi laNkulunkulu belikholwa. Lokho ukuthi uyamthanda uJesu bese uJesu ecela umoya ongcwele azongena kuwo umoya ongcwele. Ngoba ekubona ukuthi impela izwi kuyaqina. Manje ngeke azahlala umoya ongcwele uma abantu bazogijimela bazophuthuma into eziphathekayo. Akufanele ufundise abantu bagijimela into eziphathekayo ubakhohlwa ungabadlulisi ukuthi abafuna umoya ongcwele abagcine izwi laNkulunkulu. Ngeke agcine izwi laNkulunkulu kuqala, then yonke into izobisiza umoya ongcwele sengene kithi ngaphakathi. Ngoba umoya ongcwele bayithi ngaphakathi uyabona noma unona usola ingozi oqhuka. Umoya ongcwele uthi lo muntu ufuna ukudla lo. Lo muntu uhlasela ukugula. Abese umoya ongcwele akulusela, uyasinusela uNkulunkulu. Athi lona uprovide ngokuthi bese lo uza kuwe. Yabona? Bese kulavela kuletho abantu wena unomoya ongcwele. Mawunamoya ongcwele ubambela intweni eziphathekayo, ungenenda ngofuna uNkulunkulu, uzogilazeka, uhambe izango, uhambe inyanga, uwenze yonke into uzame, uhambe phakathi bamanga ukhipha imali uziqede. Kodwa engalungi lutho, umoya ongcwele akekho vele okunqiselayo. Uzongena nje mabandla libali lithi okay, umfundisana ukuthi unamandla kakhulu abantu aphile basinde benza abuzise nama ngekho. Ukithi muya khona. Ufike khona lapho uthi hey, khipha ama-1000, khipha ama-2000 ofuna ukubona umfundiswa la. Khipha ukuthi ushama 1 ukwenze lokho. Kodwa still kungalulutho. Kule lokuvela kube worse. Kanti ukhohlwa ukuthi angofuna ukusa uNkulunkulu, gcina izwi kuhlambuluka bese uyafunda izwi, uzile ukudla ufuna uJesu, umoya ongcwele uzongena kuwe ngaphakathi bese vele kulunga yonke into. Kamnandi. Simple nje yazi. Just simple nje kanjalo. Into efuna ukuthi abantu bayifune umoya ongcwele abagcine izwi, ngoba lithi iBhayibheli yaselifune ukuthi verse 13 uthi njengokuba amandla akho uNkulunkulu esinikile konke okuqonde nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Yezwa amandla uNkulunkulu imaphi amandla uNkulunkulu? Umoya ongcwele, amandla amoya ongcwele lawo uzosinika konke okuqondene nokuphila kwethu lomhlaba abazalwane. Masithole nje umoya ongcwele uzosinika konke uNkulunkulu okuqondene nokuphila kwethu lomhlaba. That's why umuntu ofuna umoya ongcwele ngeke ahlale enkathazweni. Mase khona umoya ongcwele uyaduduza. Akwentani yokhuleka. Iphose uNkulunkulu lenkathazo manje. Okay manje vele udumise. Yazi mafuna udumise lenkathazo uzovela indlule yakhe. Inkinga lesi sikhathi ngize ngasho na last week ukuthi igospel yeprosperity ilimazile ivangeli. Ivela liphosha zaqeda destroy ivangeli leqiniso. Yaliphohloza. I-prosperity gospel yenza abantu bangamfuni uNkulunkulu.
yenza abantu afuna abafundisi abapowerful abazoprovide into abafunayo yenza abantu afuna isonto basonte ngofuna uNkulunkulu thina la sifundi basale prosperity gospel into ezibuso uthe uJesu uNkulunkulu uJesu ukudethe lo 28 uma sigcina ukugcina izaNkulunkulu siyenza iminyaka yakhe siqaphela ukuyenza yonke ibusiso zizosijaha zisifike amen izona ezizozakithi hayi thina siyofuna zona amen babethi noma ufuna ibusiso bakulahla funa umoya ingcwele funa ukugcina izaNkulunkulu funa uNkulunkulu umsika zakhulume nawe akhombe lempela mawuthi khona uhambe khona kahle akhombe ukuthi la usashota nala usashota bese uyahamba uyolungisa mzalwane ngoba nabafundi be-prosperity gospel ngeke abafundisa abazalwane lento le ngoba yazi once umuntu waqala wayibamba iqiniso usezokhuleka ngoba uNkulunkulu amphendule ngiyasengegijima ukuthi ngiyokhipha imali ngifundisine kuphi no lethwana lifihle iqiniso ba abafundi lehlele nabazalwane bazobabondla ngezimali zabo amen bezokhuthuza abazalwane bekhuthuza izinto ayifuneki leyo nto uNkulunkulu ufuna ukuthi abafundisi bafundise abazali ukuxhumana noNkulunkulu nokwazana noNkulunkulu i-assignment ileyo ayikho enye assignment le prosperity gospel ikhaba kusathana esihogweni ngoba bashumela abafuna ukushumela njengoba bathawa izindlebe zabantu abafuna ukushumela njengoba izindlebe uNkulunkulu efuna kodwa into ebalekile bazalwane kumele sibambelele ekutheni kumele sifune uNkulunkulu sibe nomoya engcwele ngoba ithi izilwana uPetros chapter 1 verse 2-3 njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu usinikile konke yabona usinikele konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe amandla oNkulunkulu thina esidinga ukuthi sibe sithole namandla oNkulunkulu abekithi ngaphakathi makhoniso lesahlule yahlambula ukuthi mina yahluleka la ukhulekise ukuze lamandla oNkulunkulu azongena kuwe nangaphakathi umthole lo moya engcwele into ebalekile ukuthola umoya engcwele amen mafike ekholweni musu lokudukisa abantu ethe kumele uthole into ezinkulu nani kumele ukuthi masukhola kumele kubona neemoto ezinkulu ezingaka gijimela zona baza abantu bongena ezikoleni bathi shi bagcina zoyikwethe ezingaka zihlale la ngoba nathi zike sandlule emabandleni kanjalo thoma kumele manje population lokhishwa thwabhala imali enkulu la ongakho ozokumangaza ukuthi uzoprovide imali enkulu lo mali enkulu lokho ungasayikhokhi abanye bazabagijimela kumashonisa bawenze izi uNkulunkulu into engayifuni boqale umashonisa uNkulunkulu ethi siqalingise siye nokuya lapho so bazana ukuthi singasangeni leyo trap labazalwane into ebalekile sifune uNkulunkulu into ebalekile sifune umbuso nokulunga kwawo ukulunga kombuso kuzothola ukuthi sifunde izwi ukulunga kombuso kuzothola la ukuthi masifunde izwi bese sizolugcina siphila bazalwane izwi kusikhole yini ake sifundeke izwi loNkulunkulu ngoba manje bazanto engifuna uyifunde ukuthi uyabona ngoba sesikhole ziyahamba insuku yahamba iminyaka abanye sebeno 1 year abanye beneminyaka eminingi ekholweni into ebalekile uhlale wazi uNkulunkulu uyakubona ukukhonza wakho unkonzweni nasekhaya uyakubona into ezosense kumele simesabe kakhulu uNkulunkulu yabona lamaso afuna namhlanje kumele asicacisele ukuthi ngempela uNkulunkulu akadlali into esiyenzayo noma sesithekeni kanjani uyayibona abese release judgment ukuthi kumele asijudge ngoba uyahlulela uNkulunkulu ngendlela zethu sihamba ake sifundeke bazalwane izwi lenkosi ke amahubo Psalms 78 uzama nje ukugijima isiqephu ngithatha isiqephu nesiqephu athi ngiqede lithatha ikhamba lenkosi Jesu Psalms 78 isifundo lithi iBhayibheli isifundiso esivela endabeni yasendulo kwaIsrael isifundiso lesi omele sisithathe sisifunde ukuze sizomutha uNkulunkulu emhleni yabantu le kwaIsrael wayenzani uNkulunkulu nohlubuka kwabo kwayenzani uNkulunkulu khona sizokwazi mahlubuka iqiniso sihambele endlela zethu sithandayo yini uNkulunkulu ayenzayo uma sambe kahle naye ngoba lamazwi laka akhuluma into ejulile bazalwane ukubekezela uNkulunkulu ebekezelela umuntu
Ngoba engafuni umshabo lakalapha. Khona sitile abantu. Awuthi inhliziyo abayikho uNkulunkulu. Bese into ebhedathi uNkulunkulu sebabhubhisa abantu baqeda. Lithi kanje na verse 1. Zwanini bantu bami umthetho wami nibeke izindlebe zenu emazwini omlomo wami. Ngizakuvula umlomo wami ngomfanekiso. Ngibonakalise izimfihlakalo zasendulo esikuzwileyo sakuzwa nawo baba abasitshela khona. Asinakukufihla kubantwana babo. Izindumiso zikaJehova zisitshele kuso isizukulwane esizayo namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzileyo. Yabona nathi namhlanje sizofundiswa lento okhokho babeyenza etshale izingane zabo. Kulo amandla uNkulunkulu wonke akwenzile endulo. Kumele kutshele abantu labo bonke abantu abazokhola. Nathi namhlanje uNkulunkulu utshela thina ngalamazwi. Nawo lamazwi dala akukhulula kubantu bekhola uNkulunkulu suka le dala okokho Abraham yale. Uza njalo bethi bezibonesa ngamandla uNkulunkulu. Kwazi wafika njalo kubantwana bakaIsrayeli. Kwazi wafika inkosi David nabadlulisa kwizizukulwane sabo. Nathi namhlanje kufike kithi. Uthi nathi kumele sizwe lokho okwakwenzeka endulo. Bese sizoqaphela ukuthi asingenzi lento exwayiswe la. Sizwe ukuthi babenzani le ndulo. Thina verse 5. Ngokuba wamisa ubufakazi kwaJakobe, wabeka umthetho kwaIsrayeli, ayala ngawo obaba ukuba bafundise abantwana babo. Oyala ukuthi abafundise abantwana babo wonke lo mthetho bagcina umthetho kaNkulunkulu. Nathi namhlanje ke siyaxwayiswa ngalo myalo kaNkulunkulu verse 6 uthi ke ukuze isizukulwane esilandelayo sazi abantwana abayakuzalwa bavuke batshele abantwana babo. Yabona lento is generational dish ihamba kanje batshela abantwana babo. Nathi namhlanje sekuthina uNkulunkulu sedlulisa kithi nathi siyazi. Nawe uzodlulisa nababanye abantwana bakudlulise. Lento iyadlulisa kanje hamba izizukulwane nathi sifile ukuthi kumele sindlulise nathi sikhulume ebandleni laNkulunkulu bayizwe. Uthi verse 7 babeke ithemba labo kuNkulunkulu. Nezabazana lithi iBhayibheli kumele ithemba sibeke kuNkulunkulu. Bebafundisa le mthetho ukuthi kumele babeke ithemba labo kuNkulunkulu hayi komunye umuntu. Ngoba uJeremiya chapter 17 verse 5 lithi babe uqala isinto ukuthi babeke ithemba lakhe kumuntu. Kodwa lapha verse 7 ubuyisiwe nethemba lakhe lubani? uJehova. So namanje nathi siyatshela ukuthi kumele sibeke ithemba masikhona sinisiwe. Kukho konke ehlala bezana nawo lomhlaba. Kumele sibeke ithemba lethu bazalwane kuNkulunkulu. Noma kuthiwa isimo sikanzima kanjani, noma engavukela kanjani ekhaya lakho, noma isendlini ushadile, noma kuthiwa usemsebenzini, beka ithemba kuNkulunkulu. Utshela yena yonke into obhekana nayo. Ungalibeki ithemba kumunye umuntu. Ungalibeki ukuzoxabana noNkulunkulu. Uthi bangakhola imisebenzi babeke ithemba labo kuNkulunkulu. Bangakhohlwa imisebenzi kaNkulunkulu. Yabona bangakhohlwa nemisebenzi kaNkulunkulu ayenzile. Athi kepha bagcine imiyalo yakhe. Into bagcine imiyalo yakhe. Bangabi njengawoyise isizukulwane esiphambeneyo nesihlubukayo. Nezozala lesi sixwayiso sibekela ukuthi singalinge senze njengokhokho abantu abamhlubuka uIsrael bamhlubuka uNkulunkulu. Kwazi wababhubhisa. Thina kumele singenzi njengani. Le myalo ebhalwe la ibhalwe ukuthi singalinge simnqunule uNkulunkulu masikholwa. Kubhalwe la kwiBhayibheli yonke le myalo ebhalwe ibhalwe ukuthi singenzi njengabanye ababhubhisa ukuthi baze bayolahlwa. Kumele siqaphele. Uthi kanje baqhubeka isizukulwane esingaqinisanga inhliziyo yaso. Ezwa azange siqinise inhliziyo yaso kuNkulunkulu. Inhliziyo yaso ayikuNkulunkulu ibiswe uNkulunkulu ibe kwamanye amathemba. Wena mawukholwa sinisile ithemba lakhe lokubani. Ungena ngapha ubuye uphuma uthi hayi ake ngizame ngapha, ake ngiphume ngapha ngizame ngapha. Yathiwa uma sesikhona sinisiwe asiyeke nabafuna abafundisi. Abanamandla abazosikhuluma basiprofethi into ezinkulu engazenzeka. Abazifuthi hayi bangabe isandla uye hey vele isandla bu. Abantu bonke
bayogqinqa bawaphanda phose ephela bagqidile leyo nto ayisizi ngalutho masewula umuntu masevona umsizana ulimele namanje uvela waphosa ubhurudile walahleka le umoya njalo ozothatha kulahlela kubhurudisela le hayi masikhona sinisiwe mina siqile inhliziyo ezisiqinise kuNkulunkulu ngoba izalwane besikhathi baqinisa inhliziyo zabo kumamile inhliziyo bengazi ukuthi leyo mamile inhliziyo qhama kuNkulunkulu makusathane la asiqinisa inhliziyo kumamile inhliziyo abafundisi bazokwenza mamile inhliziyo amanga asathane kodwa into ebale inhliziyo zethu kumele siqinise kuNkulunkulu bazalwane masikhanya short inhliziyo siyazibamba siqinise kuNkulunkulu ziqine kuye bazalwane zingaqini mamele inhliziyo nama blessing nani kodwa kubalulekile siqine kuNkulunkulu amen siyabonga nceke inkosi ethi kumele siqine kubani kuNkulunkulu lesi sizole esamhlubukulo ba sasingaqinanga inhliziyo yaseNkulunkulu sasingamethemba uNkulunkulu namazwi akhe akhulumile sasingafuna ukwalalela ngoba sasifuna ngoba sikufuna sona singafuni into zaNkulunkulu thina masikhona sinisiwe asiqapheleke leyo nto bazalwane uthi ngasibambe nathi asiqinise inhliziyo zethu kuNkulunkulu kumfuneni ungabe nendawo uthi umuntu nomfuna nje uNkulunkulu ubuyadla isono ubuyaqhubeka azovutha enkonzweni lo masakusebenzi wena lilo ukuthi uzokwenza intando yaNkulunkulu sigcine izoNkulunkulu uthi ke nesimo yawaso wawungathembekile kuNkulunkulu lezukane umoya waso nje wawungathembekanga kuNkulunkulu sidalo ngoba wawuthanda ukuthi bafuna ukwenza lokho bona bakufunayo abafuni ukwenza ngendlela leNkulunkulu afuna ngakhona umoya waso wawungathembekanga umoya waso wawubuswa inyama too much inyama yawugqilazile umoya waso ubambeka nje benza inkano yenyama bengayenzi inkano kaMoya oNgcwele thina masikhola sinisiwe bese sihlole ukuthi ngabe mina ngibambelele inhliziyo ngibambelele uNkulunkulu na noma ngibambelele esontweni nabafundi abathiwa babebeza babedlize banamandla kakhulu noma inhliziyo yami ibambelele kuphi emalini ebusisweni mawunjalo la ekukhulu ngeke uzume uzowa athi verse 9 abantu bakwaEfrayam sebehlomile baphethe imitsalo babuyela emumva ngosuku lokulwa abasigcinanga isivumelwano sikaNkulunkulu benqaba ukuhamba emthethweni wakhe bakhohlwa imisebenzi yakhe nezimangaliso zakhe ababebonisile zona wazenza izimangaliso emehlweni awoyise ezweni laseGibhithe endaweni yaseSowamu wahlukanisa ulwandle wabawelisa wamisa amanzi njengodonga wabahola njengefu emini nobusuku bonke ngokukhanya komlilo waqhekeza amadwala ehlane wabaphuzisa njengasetweni olujulileyo waphumisa edwaleni izifufula wehlisa amanzi njengemifula into ezinhlazi azenzela abantwana baIsrael uNkulunkulu kodwa into ebuhlungu kwalo sebele bephuma labantwana baEfrayam bambe bempini bavele bahlehla esebahlomisile uNkulunkulu zonke izithembiso zakhe bewabone namandla akhe kodwa bavele bamhlupha uNkulunkulu bakhohle imisebenzi yakhe base beqala besaba manje ukuyempini sebekhohle uNkulunkulu owawelisa ulwandle lobuvule kanje badabula bakhohle ukuthi uIsrael wabulela amazibulo abo wathumela ikhonyane wathumela amaxoxo wathumela yonke into othi namanzi abayigazi base bakhohla wonke lawo mandla uNkulunkulu mase bebonile vele bahlubuka baqele nona nasehlane ebefuna uphuza amanzi wabasho ukuthi ashayithwa umoso oshayithwa uphuma amanzi ebakhombisa amandla alibamthemba uNkulunkulu bengathembeli kwabanye abantu bengathembeli kwabanye uNkulunkulu kodwa bamhlubuka yizi sebeyibone lawo manje bamhlubuka lethi isifundisa ukuthi ke nathi masingakwenzi lokho lethi uNkulunkulu asenzele zona ezinkulu ezingesiphilisa esondla esenzela konke esigcina kunempilo sesiphile kuzibe namhlanje asingalinge simhlubuka uNkulunkulu mase afundisa amathemba esibabeka kwezinye izinto
verse 17 nokho baqhubeka benza ukona kuye baphambana noPhezukonke ehlane baqhubeka benza ukona baphambana naye ehlane sebezibona zonke lezi zinto lezi bazalana bathi nesesikholo uNkulunkulu wenza imangaliso ezinkulu masingaphambani naye ngoba abantu abaphambana noNkulunkulu kukhona isiqalekiso esikhulu esiphezulu kwempilo zabo masingaphambani naye bazalwana noma thi usufa senobuhlungu omjani siyatholisana sabantu abankulu ubunzima ukuthi ususemzimeni ngani ukukholwa kusekanyaziseka usucabanga ukuwa manje ekholweni khuluma ungathuli ngoba thina senza izwi ngoba sinoma chapter 15 abanamandla abathana abanganawo amandla ukuthatha abangenawo singathozi sisini mina abazi baze bakheke ungathuli ngoba akufanele siphambene noPhezukonke ngoba siphambana noPhezukonke ubani uzoba ngakithi uNkulunkulu engasekho kithi na masikhande show ukuthi lo nyaka bazane siyama uNkulunkulu siyama ezweni lakhe siyamkhonza uNkulunkulu mahlula siyakhuluma sithule sitholisana imithwalo ungasalele emuva mzalwane thina siqhubeka siyaphambili boniyasala imaqhubeka bamlinga uNkulunkulu ezinhlizweni zabo yazwa bamlinga enhlizweni zabo uNkulunkulu wayibona nje sebeyangilinga enhlizweni zabo labo abantu labo bathi bangabantwana balise bangabantwana bayisizwe sabo sebeyangilinga enhlizweni zabo sebeyangihlubuka that's why masikhola sabantwana uNkulunkulu masingamlingi uNkulunkulu enhlizweni zethu ukhononda umugula umusule something ungakhonondi ungalingi ufa ukhona ukuthi ngoba uNkulunkulu ekuphi mina unginyekana ngihlela nginje kwenze njani uNkulunkulu yindaba ungivumela ngenze nje ungalingi uyifana ngoba uxabana noNkulunkulu uzokuyeka akushiye ngoba uyamlinga wena enhlizweni yakho uthi hayi uNkulunkulu ngeke ungenzele lento lena ngoba phela manje uma ungenza lento bazohleka wena ngeke behleke mina uyamlinga leyo nto asikhulumi nje uthi uNkulunkulu uma ungawenza ungiphilise la bazohleka wena ungahleka yena kanje noNkulunkulu ezulwini ngoba hleka wena phela la uyokhona ngoba awuboni ngathi wena wonile uzugule nje ubeka nje kone wena ungamlingi ukuthi uNkulunkulu ngicela wenze into kangaka ngoba phela bazohleka wena uJesu wenza kahle nje ukuthi usisane semntithi awuphose la ngoba uthe uzothi wena ingezi zakhe zikuthwala wathi uJesu hey ithi singamlingi uNkulunkulu yabona kodwa namhlanje bazalana yalingwa nje uNkulunkulu ithi maqhubeke ezinhlizweni zabo ngokucela ukudla abakufisayo manje bona mnyangani ngokucela ukudla abakufisayo bona bengafuni ukuthi uNkulunkulu abaningi lo adingayo lento yenziwa abazali namhlanje umuntu afike ekholweni mina nje ngifuna nje ukuthi uNkulunkulu angiprovide ngifuna imoto enkulu ngayo ngiyokhululela imoto yamlingi awazi ukubekeleni wena mhlawumbe uNkulunkulu wabhala ufike lo mhlaba uthi lo angeke azabe nayo imoto lo ngoba abanemoto izombulala apha emhlabeni ngasafika isikhathi wena uqhamuka uyocela imoto Nkosi uyamlinga ngoba ufuna lo ufisa wena that's why mina sakhathazeki bazalwane thina sitshela uNkulunkulu bese ba nguye ozosiprovider amen ngokucela ukudla abakufisa bamlinga bakhuluma kabi ngoNkulunkulu bathi uNkulunkulu angalungisa isithebe ehlane na bamlinga bathi hawu ngempela uNkulunkulu ngempela asibuze isithebe ehlane sina ehlane asibuze isithebe ukuthi sidle ngempela inyama sidle yabona babe ngamkholwa lento yenzana lesi sikhathi esiphila kuso bamlinga ngempela nje uNkulunkulu uzongiphilisa mina lesi sifo sami lesi halathi kuyi-HIV ngempela kodwa ubonile manje uNkulunkulu akusize ukuphilisa egcina eprovide nani once wahlasela isifo esincane esingaka ngempela uzongiphilisa lesi sifo uNkulunkulu mina ngempela uzongiphilisa uyamlinga amen masingamlingi uNkulunkulu bazalwane ngoba akukho nokugodwa kumhlulayo ngoba noma thwele emhlabeni ekhona akukho nokugodwa kumhlulayo okwethu ukuthi simtshele bese siyabekezela bese sizoprovide nesesimene obhena uzokukhulula uNkulunkulu ngesikhathi sakhe asithanda kuyena masingamlingi bamlinga ke bona bathi ngempela simuthi isithebe ehlala uNkulunkulu bhekani washaya idwala yes baze bakhuluma nokhuntu wenzana uNkulunkulu uthi bhekani washaya idwala kwaphuma amanzi nemifula yampompoza kepha anganika nesinkwa alungisele abantu bakhe inyama na ngoba befuna lento bona abayikhalwa ngenyama enhlizweni yabo abefuna inyama nesinkwa befuna inyama bedla inyama nesinkwa bengafuni ukuba provide ngalento abayifuna ngakhona ngoba lesi sikhathi into eyenzana abazalwane bayakhuluma
Hawufuna uNkulunkulu wangenzela ukuthi nokuthi kodwa ngibona uzongenzela lokho ngoba umuntu efuna yena lento. La ngaphandle enkonzo lezi zomnqakiswano kugcwele impakamo abantu bakhona. Wazo sothi ofaze phezulu. Hayi mina ke sengithenge imfato nasi isikhiye uyotsa. Nomunye la usafuna ukwenza njalo. uNkulunkulu akemprovide. Uthi bese ngifuna ukuthi nabo uNkulunkulu ngifuna ukuthi sibone uNkulunkulu ngenzela ukuthi namanje ngifuna ukungenzela ngithengele imoto. Ufuna nje ufuna inhliziyo yakhe. Usemhlubula uNkulunkulu. Just ngaloko nje lo ukhuluma umncane ngawo usemhlubula uNkulunkulu. Useshiya usubona la isiqale isenza kuwo. Umuntu ukutshela wes. Lethiwa into enziwa namabandla egcwele ngaphandle. Embukiswano njengoba abakho ama-1000 bahlala bodwa lapha. Abakho ama-2000 bahlala bodwa lapha. Abakho 50 rand bahlala lapha le. Basemnyango waqhela basondela lezi ndlela zezinhle ezihlala abakho kakhulu bayamlinga uNkulunkulu. Umuntu azaphuma athi nami ngiyafuna ukuthi uNkulunkulu angisiza ngiprovide ngizohlala lapha. Ukulinga baba lesiqaleso bonke thina sifunde yonke leyo nto. Sisebenza bazalwane. Ngoba leyo manje bamlinga uNkulunkulu ababoni uNkulunkulu bacasukele. Thina masibekeze lo uNkulunkulu asinike khona. Uthi kanjena amaqhubu verse 21 ngalokho uJehova ekuzwa lokho wathi ukuthi lezwa ekuzwa lo uthi bangimlinga ukuthi ngabe bona bamenekisa kangivula nolwandle ukuthi lukuyimani ukudla. Mina kadala inkomo ngicela yonke into leto kodwa bayangilinga. Bakhuluma kanje ngami wafuna wathi ukuthela. Bona ngoba ethi mhlawumbe hawo mhlawumbe uNkulunkulu bafuna ashesha aphendule masinyane kanti babona yamlinga. Bavusa into ukuthelo yabo. Uthi kanjena ngokuba kunalokho uJehova ekuzwa lokho wathi ukuthela wavutha kwavutha umlilo kaJakobe ulaka lwavuka ngoIsrayeli. Nathi masihlole bazalwane ukuthi asilivusi lulala ukukhuluma kwethu na. Masiqaphele into esikhuluma ukuthi ayivusi lulala kuNkulunkulu na. Mawusemsebenzini mawusekhaya noma ingane sesikoleni awulivusi lulala kuNkulunkulu na. Ngoba mazokhuluma into uNkulunkulu angayithandi ulala kusesuke selivutile kuwe. Senimile lithe. Lethwaye bazalwane. uNkulunkulu amxwayisa kahle uJoshua. Wathi le ncwadi yomthetho ayingasuki emlonyeni wakho. Uwozindla ngayo imini nosuku ukuze uqaphele ukwenza konogcina yonke imithetho kaNkulunkulu esabo uNkulunkulu. Wamxwayisa lobo engafuna ukukhipha ngomlomo wakhe into ezovusa ulaka kaNkulunkulu. Kodwa singabazalwane kulesi sikhathi salivusa ulaka. Hey. Ulaka kaNkulunkulu sivusa kakhulu. And futhi nje hayi ngokukhuluma kwethu siyamthukuthelisa wese uNkulunkulu. Lithini maqhubeka bazalwane? Verse 22 ngokuba abakholwanga kuNkulunkulu abamethembanga ensindisweni yakhe. Into yavusa azange bamkholwa uNkulunkulu. Abathembanga kwensindiso yakhe. Bafuna ukwenza lento abayifunayo bona. Let's why nathi masikholwa bazalwane. Kumele sikhole uNkulunkulu entweni zonke. Simethembe. Noma thi isimobheni naso sinjani. Themba uNkulunkulu khola uNkulunkulu ulwe nawe. Uthi ngifuna ukuhlala mina ezwini laNkulunkulu ngigcine intando yakhe. Athi verse 23 nokho wayala amafu phezu wavula iminyango yezulu. Wanisa phezu kwabo imana kube ngokudla. Wabapha amabele ezulu. Abantu badla izinkwa zezingelosi. Bathunyelwa ukudla ngokugcweleyo. Waphumisa umoya wasempumalanga ezulwini ngamandla akhe waqhuba umoya waseningizimu. Wawisa phezu kwabo inyama njengothuli nezinyoni ezinamaphiko njengesihlabathi solwandle. Yenza uNkulunkulu sebekhuluma yonke ovela abaningi abayifuna enhlizweni zabo. Kodwa manje ekufuthi webaningi ngolaka. Yayisiza ngolaka kubo. Bona bathi hayi sibuza nathi ngempela isinkwa nathi hey uNkulunkulu usiphendula abantu ababonda ulaka. Khonto ezayo ngabalento labo sebethulile. Nathi mina siqaphele ukuthi kumele sibusise ngentanda uNkulunkulu hayi sibusise ngolaka. Noma thola ibuse ngolaka solimala. Lithini maqhubeka bazalwane? Verse 28
kwase kwehlisa phakathi kwekamu labo naphakathi kwezindlu zabo badla basuthiswa kakhulu baphiwa abakufisayo kodwa badla kakhulu futhi basuthisa banika lokho into lento abayifisayo wabanika qhubeka uthini eqhubekayo bebengakahlubuki nokufisa kwabo aqhubeka kunjalo sekuze abanike lokho bafuna ukufisa okunye futhi uNkulunkulu ngicela unginike lokho futhi yabo baqoba bafisa okunye ukudla kwabo kusesemlonyeni emlonyeni wabo intukuthelo kaNkulunkulu yabavukela wabulala abakhulupheleyo babo wawisa phansi izinsizwa zaka-Israyeli yezwa isibusi sesoqhama ngolaka laNkulunkulu lento siyikhomandile ngenkani ufuna ukuthi ufuna ukobukwa ingezi ngendlela kaNkulunkulu inentukuthelo emva kwayo ngethwala babusekile abantu bayagula namhlanje ngoba lezibusi abanazo bathole ngolaka ngoba uthezwe uNkulunkulu isibuso saNkulunkulu siyacebisa kakhulu akanezela usizi kusi lesi sibuso sozuma sisitholile mahamba isikhathi uhlasela ngokugula uhlasela yinkinga phakathi kuso asiqhamukanga ngendlela kaNkulunkulu siqhame ngolaka lakhe obumkhomande ngenkani abantu abanje bahlaseleka kangaka banenkinga bayagula bedwa babusisa uNkulunkulu ingoba sithole isibusiso ngolaka bamlingile uNkulunkulu enhlizweni zabo baqhubeka ngenkani bafisa ezinye izinto ngoba namabandla ba-prosperity tuhamba ocela something ngenkulunkulu hamba umuntu ocela bona ithola leyo nto apho futhi ocela enye futhi akabonje ulandulaka wathi umuntu uqale yagula manje ngoba bamkhulekela umuntu angasindi bamkhulekela umuntu angasindi kanti ababoni lo muntu lokuthola isibusiso ngolaka lukaNkulunkulu wababhubhisa kulo babulala wabaqeda verse 32 nokho bona njalo abakhohlwanga izimangaliso zakhe ngakho waqedela izinsuku zabo ezweni neminyaka yabo ovalweni yabona babehlezi besaba kuyonke into ngoba bemcasulile uNkulunkulu verse 34 lapho ebabulala bamfuna lezo bathi esebabulala sebekhohlwa ama blessing manje bakhohlwa lezi inyama zawo befuna manje avele bakhohlwa yikho bavele bangofuna uNkulunkulu bowenza intando yakhe bayomfuna lethwana yakhe umuntu mesimfuna uNkulunkulu asikhohlweni izibusi nama blessing uzosilandela lokho masagijimeni ngoba sigijimela kona silandela ulaka kaNkulunkulu masabe nisofuna ibe bamfuna uNkulunkulu babuyela bamfunisisa uNkulunkulu babuyela bomfunisisa kakhulu sebekhohle imali lento zakuthi bafuna ukusenga uthola inyama eziqwaqa bajabule benze lokho ofisa inhliziyo yabo ngoba kanti ofisa inhliziyo zabaza nabaningi yibusiso abafuna ushunyezi bafuna uNkulunkulu bahlukane nesono bafuna ushunyezi ukubathola izindlebe zabo kana babona abo esiqhubeni saNkulunkulu uIsrayeli labaphenduka wamfunisisa uNkulunkulu base bekhumbula ukuthi uNkulunkulu uyidwala labo bakhumbula ukuthi hayi uNkulunkulu uyidwala lethu lento sifuna ukuthi izibuso zenyama nani ngeke kusize lethu asiyofuna yena ophethe yonke into ozosinika ngothando hayi ngolaka awasize ukuthini iBhayibheli uNkulunkulu waphezulu ungumkhululi wayo yabona bazokuthi ukuthi umkhululi wethu ake sibe somfuna uzosiphiliza usenzela yonke into esiyifunayo verse 36 kepha bamthopha ngomlomo wabo baqamba amanga kuye ngolimi lwabo yes kunje sebemfunisisa uNkulunkulu seqala kuse bakhulula base bemthopha ngolimi lwabo bayenze bisebenzela ukuthi nje ngathi uNkulunkulu engabakhulula nje kuphela emva lokafuna ukuqhubeka nokumfuna uNkulunkulu bengafuna uhlala othandweni lakhe bamthopha ngolimi lwabo lithi iBhayibheli baqhubeka baqamba amanga kuye ngolimi lwabo yabona mawuzothi uzobonakala umzathu ngathi uyakholwa kanti ufihlile uyapretenda uyabona uNkulunkulu ukhuluma ufakazi uthi wena uthulile ekholweni nani abaye bazibakhulumishe nangelimi kungathi uyavutha umuntu ekholweni kanti lento nje sibona thina la masele ekhaya khohlwe iyo yonke lento uyamthopha uNkulunkulu uqamba amanga kanti akaboni uNkulunkulu uyayibona lento nantu lakaliyeza thina bela siqaphela ukuthi sibayenzi leyo nto bazalwane athi verse 37 ngokuba inhliziyo yabo yayingabambelele kuye bengathembanga esivumelwaneni sakhe
inhliziyo yabo abantu engabambelele ngokuphelele kuNkulunkulu. Thina masikholwa inhliziyo zethu bazalwane mazibambelele uNkulunkulu kuye. Ngokupheleleyo simethembe kukho konke. Uyahamba tshela uNkulunkulu, usekhaya tshela uNkulunkulu, wenzani yazisa uNkulunkulu inhliziyo yethu ibambelele kuwe simethembe ngakho konke bazalwane. Lithi maqhubeka verse 38. Yabona uNkulunkulu uhamba nabantu abamethembayo. Abambele ezimeleni sakhe uhamba nabo. Kodwa laba mthophayo eqamba amanga nani uyaqala nje kubambele lo ngokwabo. Athu verse 38. Kepha yena enesihawu wathethelela ububi babo. Akabhubhisanga. Yebo wabamba kaningi intukuthelo yakhe. Akavusanga lonke ulaka lakhe. Yazwa ngoba bathanda uNkulunkulu bemlinga kunjalo avele uNkulunkulu angafuni baqedha. Avele nje balinciphisa ulaka lakhe ngabashaya. Lento yenzakala umuntu athi mina ngihlele esoneni angazi uNkulunkulu ungithatha kangaka. Mina uyangibusisa awubheke usenikelana uNkulunkulu ulaka lakhe. Ngoba futhi uphenduke. Abuye futhi akukhombisa uNkulunkulu khona yaphila aphinda provide. Athi ukuthambisela ulaka selikuwe bese umuntu ecaba ukuthi uNkulunkulu uyamthanda ehlele esonweni kanti akabundi uNkulunkulu futhi aphinde walungisa impilo ubuyamthanda afuna abhubhe Jesus. Kodwa umuntu avela aqhubeke ngenkani ahlala esonweni. Manje siqaphele bazalwane uNkulunkulu uyayigodla intukuthelo yakhe. Hayi ngoba ethula ukulibona singasakushaya ngoba lizohlala kamnandi. No. Ufuna ukuthi uphenduke. Ulungise impilo yakho. Athi verse 39 wakhumbula ukuthi bayinyama bangumoya odlulayo ongabuyiyo. Ukhumbula ukuthi abantu angabaqedela abantu uzofaka bona esikho bayinyama labantu. Ngizobaqedela babhubhisa abantu bongena esonke ngangena ezulwini. Ake nje ngithi babekezelele. Lethiwa ubona sona aphinde uNkulunkulu asithethelele. Sambe sohlambulwe phela futhi sona. Awucabanga losuku umuntu umona kangakanani uNkulunkulu ngicabanga. Ngokukhuluma ngokwenzani. Bese uyahlala uhambe ohlambula uhlala leyo ungahlambuluki. Uhlala uzinto hayi mina ngicela ngiradi ngathi kanti awukho radi kumele uhlole. Ukuze ukulwaza silahlele kuzo masibamoda hayi mina ngihlele nje esonweni namathiwa ngihlambuluka uNkulunkulu ngiyazi mina nje uyangithanda ukulindile uthi hlambuluka uzofa uyolahlwa. Ngoba uyazi umoya nje uphelayo sobele same sibhubhe singaphinde sibuye. Ngoba ngafuni sona sifuna sisinze soke songena ekhaya ezulwini. Athi verse 48 kwaba kaningi nakaningi bephambana naye ehlane bemdabukisa kwahlongasile babuye bamlinge uNkulunkulu bamdabukise ongcwele kaIsrayeli abakhumbulanga isandla sakhe nosuku abahlenga ngalo ezitheni lapho ezenza izibonakaliso zakhe eGibhithe nezimangaliso zakhe endaweni yaseSowam. Waphendula lapho imifula yaba nemifudlana yaba imifudlana yabo yaba yigazi ukuze bangabi nakuphuza. Wathumela phakathi kwabo izibawu ezabadlayo namasela ababhubhisayo. Wanika imiswenya ukudla kwabo nomsebenzi wabo isikhonyana. Wabulala imivini yabo nesichotho nemikhiwane yabo ngesanqu. Wanikela izinkomo zabo esichothweni nezimvu zabo kuyo imibani. Waphonsa kubo ukuvutha kwentukuthelo yabo nolaka nokufutheka nokuhlupheka nokuthuma izithunywa zobubi. Walungisela intukuthelo yakhe indlela waphephisa umphefumulo wabo ekufeni kepha wanikela ukuphila kwabo ezifeni. Lana sikuchaza ukuthi labo babehlezi bemncunula uNkulunkulu bemzisa ubuhlungu ongcwele kaIsrayeli bemhlubuka bemncunula enhliziyweni zabo kubuhlungu ehlale sabekhohliwe ukuthi abenzele yona ebakhiphe eGibhithe. Nathi uNkulunkulu kuningi asenze sikhiphe eGibhithe ezweni lokugcina sana besicela kulo. Yilo lo uyabathi nebegcilese ukuthi ngigcilese ukuthi kodwa umuntu masengene la ekholweni la ikhohle yonke leyo nto. Ucishe wabhubha wolahla. Mayifika la usaba nabahambayo
asifuna niyibuziso nani yekela ndaba ukuthi kumele niphile ukungcwele nani ayikho leyo nto imithetho nani usuyakhohlwa. Usefuna ukwenza njengabanye abantu abanekhona abadala abamhluba uNkulunkulu bamnconula. Uthi yena ndaba ukukhuleka nikhula kakhulu nani khula kancane nani nikhohlwa indaba ukukhula kakhulu nokuzidla kakhulu yekeni. Abantu sebehluke noNkulunkulu sebadala bamhluba uNkulunkulu. Wena uyafika ekukholweni nawe bakufundisa ukuthi mfune kakhulu uNkulunkulu nawe. Kodwa nabo bathi hayi akawukhohlwa ngokukhuleka kakhulu. Awukhohlwe lokuzila ukudla uJesu wakuzela ukudla. Khohlwa webazalwane ungalingi uyithathe leyo mfundisi ekanjalo. Ngoba izokuxabanisa noNkulunkulu ikubhubhise. Thina siyamfuna uNkulunkulu sihlale kwesimfundisi nazo zonke izikhathi. Ngoba wena wasikhipha ebhujisweni. Lethi verse 49. Waphosa kubo ukuvutha kwentukuthelo yakhe nolaka nokufutheka nokuhlupheka nokuthuma izithunywa zobubi. Walungisela intukuthelo yakhe indlela. Akaphephisanga umphefumulo wabe kufeni, kepha wanikela ukuphila kwabo ezifeni. Washaya amazibulo onke aseGibhithe okokuqala kwamandla abo ematendeni kaHamu. Kepha waphumisa abantu bakhe njengezimvu, wabahola ehlane njengomhlambi. Wabahola kahle abaze besaba, kepha ulwandle lwasibekela izitha zabo. Wabayisa emaceleni wabayisa emngceleni wakhe ongcwele entabeni esasizuzile isandla sakhe sokunene. Waxosha abezizwe phakathi kwabo, edabula izwe wabela ifa. Wahlalisa izizwe zakwa-Israyeli entabeni ematendeni azo. Yabona into enkulu uNkulunkulu ayenzele u-Israyeli bakhipha eGibhithe, enza yonke into eqedwe nezitha zakhe elwandle olubovu. uFaro mpisa nempi yakhe wonke wasebakhethela intaba yakhe enhle ebamuthi nobisi ukuthi bohlala khona. Kodwa lokho konke bakukhohlwa abantwana baIsrayeli. Bavele bamdabukisa uNkulunkulu ekholweni. Nathi bazana bathiwa ekholweni sesihambela kanjani sekunzima nje ukukholwa uNkulunkulu nogcina izwi lakhe. Siqaphele bazana noma thiwa amandla esehla kuwe sekunzima ukukholwa sekunzima ukuzila ukudla nokukhuleka. Ungalingi uzumdabukisa uNkulunkulu wena vele ukhathi inkosi sengiyahluleka manje. Sengicela ungiphumusa wakho Nkosi. Akusakhulekeki akusazi bese ngiyalala kakhulu manje sekunzima ukwenza yakhe intando. Ngicela ungisize ungiphumusa wakho Nkosi ukuthi ngiphume lezi simo engibhekene nazo. Angisithandi. Uyajabula uNkulunkulu manje bese kunika amandla uyabona uyamthanda. Kodwa manje masubona leyo nto usaqala uyahluka ukuthi hayi vele ucontent ubunzima vele abaphumile vele kunjalo ayivele le nje vele abantu manje usekubambile usathana. Ngoba vele usuwehlile khona usudrobhile. Amadimoni asekubambile bese kutshala ukuthi imicabango ibe nani akufaka ube efuna ukukhipha ekholweni khona uzomdabukisa uNkulunkulu. Thina bazalwane siyakhuluma siyakhulekisana siyathandana sabantwana baNkulunkulu. Kuphela into esiphilayo masingalingi enhlizweni sibe nokupretend masikholwa uNkulunkulu. Amen. Simkhoze ngempela silana noma semakhaya sithanda nesikhulekisane. Uthi maqhubeka bazalwane. Verse 56. Nokho bamlinga baphambana noNkulunkulu ophethe konke. Abazange bagcina imiyalo yakhe. Baphambana abayigcinanga imiyalo yakhe. Nathi bana mangabikho umuntu ozosidukisa ukuthi umfundisi ugcotshwa kanjani ozosiphambukisa emiyalweni kaNkulunkulu ngoba sisesimlinga uNkulunkulu. Alo verse 57 bahoshekela emuva bakhohlisa njengawoyise baphenduka njengomtsalo ogejayo. Yezwa bahosheka bamkhohlisa njengaboyise ngoba behosheka abantu isikhathi ehluka ivangeli. Bethi hayi kulungile hayi noma ungahambe nje waqhona kanjani uNkulunkulu benhliziyo akanendaba nengaphandle ungatholanga ekhanda akanendaba uNkulunkulu nalolo baleyo bahoshisa uNkulunkulu bazolimala. Thina sibamba ivangeli laNkulunkulu sizophila the way uNkulunkulu afuna ngakhona. Bakuthi hayi kulungile noma thi ungazama Nkosi yami uhambe inyanga nesangoma uyofuna ukuphila khona kulungile lo. No bazana ivangeli esimnikiwe kumele siphathe kube yilo singalike sihoshe. Uma behoshe bona bephuma endleleni thina siphuma bazalwane. Alve 58 bamthukuthelisa ezindaweni zabo
eziphakemeyo bamnqula ngezithombe zabo. uNkulunkulu ekuzwa lokho wathukuthela wamlahla impela uIsrayeli walishiya itabernacle laseSiyoni. Yabona itende abelimisile phakathi kwabantu wamshiya uIsrayeli uNkulunkulu ngenxa yokumncunula kwakhe nangendawo eziphakemeyo indawo zokukhonzela abanye uNkulunkulu wavela uNkulunkulu wasebashiya. Thina mina siqaphela ngashiya uNkulunkulu. Yabona mawuqala usubahlela ukukholwa manje sephela ku uSathane ufuna ukwenza ukuthi umncunula uNkulunkulu akhona azokushiya. Usale usuku bese amadimoni azokudestroy. Ashaya amadimoni. Uzuqala manje ukholwa ukuthi uNkulunkulu yindaba engivumela izingozi nje. Ingoba kudala vele seshiya. Amadimoni akuchalasa uyalala amaphushana akuchaza amadimoni. Ekhala kuhlasela inkinga eziningi ngoba uNkulunkulu akasekho amadimoni sekusele wona. That's why masithina into emnandi siyahlambuluka. Sibusa nokuthi simfuni ukuze engasishiya engasideli wasalwa. Ethi maqhubeka verse 61 wanikela amandla akhe ekuthunjweni nenkazimulo yakhe esandleni sezitha. Uthi yabona uNkulunkulu izinto ezibuhlungu kanjani. Uma esekushiyile uvumela zonke into zize kuwe anikele konke okanye mathi bese busakani kangakanani zonke ibuso kuzovela zingene ngadimonini zikunapho ziwaqede konke ziqede yonke into uNkulunkulu ekunika yona. Out verse 62 wanikela abantu bakhe enkembeni. Yabona wathukuthelela ifa lakhe. Izinsizwa zabo zadliwa ngumlilo, izintombi zabo azihutshelwanga. Abapristi babo bawa ngenkemba, abafelokazi babo abazi balila. uNkulunkulu sebashaya abantu bayabhubha. uNkulunkulu bashiya abantu kuvela inkinga eziningi, abantu bayalimala kube liwalalo ngoba uNkulunkulu makenje bahlubuka uJesu. Kuningi okuvelayo. Nathi masingamhlubuka uNkulunkulu bazoba kuzoba kuningi ukuzosivelela endleleni yokukholwa. Baza abantu abangakholwa ilo Jesu abamkhonza bubu ukuthi benzani. Kodwa bathi ukhonza uJesu buba bahlupheka kanjani is because of inkinga ikithina. Yithi sinenkinga ngoba asiyenzi intando kusihlubukile. Out verse 65 yayisivuka inkosi njengokade elele njengesiqhwaga esikade sahlulwa iwayini yazishayela emuva izitha zayo yazithela ngehlazo eliphakathi yalahla indlu kaJosefa ayikhethanga isizwe sakwa-Efrayimi kepha yakhetha isizwe sakaJuda intaba yaseSiyoni eyithandayo yayakha indlu yayo ongcwele njengezintaba nanjengomhlaba ewusekeleyo kuze kube phakade. Yakhetha uDavide inceku yayo yamthabatha ezibayeni zezimvu esalandele izimvukazi ezinyisayo yamthabatha ukuba abeluse abantu bayo uJakobe nefalayo uIsrayeli. Njalo yabelusa ngobuqotho benhliziyo yakhe wabahola ngenhlakanipho yesandla sakhe. Amen. Athi yabona uNkulunkulu wathi sebonise semhlubule benza yonke into ezimbi kanjena ebabekezele bengafuni wababulala. Wathi mase babulile sonke leso zulu lesigcile wasibulala esihlalelayo esangena ezweni wasifunela inkosi yayo ezohola nabantwana benhliziyo kaNkulunkulu. uDavide akabahola ngobuqotho nangenhliziyo yenhliziyo eqotho, inhliziyo ukuthi afundisa abantu kumfuna uNkulunkulu nokumesaba uNkulunkulu. Ngoba lo okade hola abantu abezele ngandlela ekade bamba ngayo bebahlubukisa uNkulunkulu. Wasekhetha ukuthi laba abahole lo engimkhethayo mina. Ongifuna ngenhliziyo eqotho engabambeleli intwele eziphathekayo. Ozobafundisa abantu bami ukuthi abafune mina bengafuni into ephathekayo. Mabangangihlubuki njengoba abanye bengihlubukile.
nathi bazalwane namhlanje lizwe liqondene nathi ukuthi nathi asiqapheleni bazalwane ukuthi masingamnquli uNkulunkulu into kumele siyenze asabele siyomfuna ngenhliziyo zethu zonke eqotho hlale sazi ukuthi masisemakhaya uNkulunkulu yasibona emsebenzini kuphi ukhuluma kwethu kwenza kwethu siqaphele ngamnqunuli uNkulunkulu asibambelele ezwini ukuze azohamba nathi angasishiyi uNkulunkulu azohlala nathi ngaso sonke isikhathi so bazalwane leyo mazwi ngidlulisana namhlanje ukuthi nami masifika ngawafunda lamazi